حسنوف قربان حسنویچ. وقتی که این نام را وردی زبان میکنید پیش نظر یک انسان دوراندیش، وزنین، فاضل می آید. در سمرقند باستانی هم اهل علم و معرفت و هم انسان‌های عادی نام قربان حسنوف را با فخر به زبان می گیرند. زیرا این انسان در طول زندگانی پرمضمون خویش توانستند که کارهای ابد زنده کنند. بیایید اول ما از آوان کودکی قربان حسنوف نقل کنیم. اصلا قربان حسنوف در دهه سینتاب ناحیه فاریش تولد یافتند. هنوز از آوان جوانی همچون بچه که علم دوست و مهنت دوست پیش نظر گشتند. وقتی که ما به دهه سیمتاب رهسپار شدیم، آخرین برف در سال جاری برفی گرم میبارید. در حولی خواهر قربان حسنوف اهل عائله خواهرشان گروه ایجادی ما را خوب پیشواز گرفتند. در این حولی باشد قربان حسنوف به دنیا آمدند. پسرکی عادی، قربانکای خردکک چون دیگر فرزندان دیه در کارهای خانه یاری می رسانیدند. از چشم آب می آوردند. مکتب را، درس خانی را خیلی هم دوست می داشتند. معلم صنف ابتدایی مکتب 38 دیه قربان حسنوف را یادآور شده چنین گفتند: قربان بای حسنوف این یکی از یگیت‌های پیشقدمی قشلاق سنتاب در همین دهه سنتاب سال 1939 تولد شده. در همینجا از سن 7 سالگیش در همین مکتب قشلاق سنتاب تا صنف دهم در همین قشلاق خواند. من از صنف دوم سرکار تا 4 صنف درس خوندم و در آن یک شخصی درستی دانش بسیاری در وطن ما خدمت می‌کرد یگیت بود. من فخر میکنم که همه شاگردهای من در شهر سمرقند، در شهر تاشکند، در تمام دنیا کار کرده گشتند. عائله اینا یکی از عائله‌های پیشقدمی همین دهه سامیابند که اینا من مثال گیریم من دادرشان ایسان بای خب من بزرگ بای اکیشان هم ماشون اینا انسان‌های در وطن ما خدمت می‌کردن انسان میشوند. بچگی ایام خوبی زندگی. بچگی ایام خوبی زندگی عطرآگین نکهتی گلخانه بود. از کجا آمد کجا رفت آب جوی، از برامان آنقدر پروا نبود. میگویند من استادی که در پهلوی من ایستادند سلامت الله علیبایف 10 سال در مکتب عمومی تعلیم رقم 38 همین دیه با شادروان درس آموختند، یک جا کلان شدند. حالا میخوایم فکر و عقایدشان را نسبت دوستشان بفهمیم. من همراهی قربانک حسنوف در مکتب همین قشلاق شماره 38 10 سال تحصیل کردیم. بعد از آن سال 1960 ما با Universitet دولتی سمرقند رفته فاکولته فیلولوژی تاجیک داخل شدیم. همراه یک جای 5 سال در اونجا تحصیل نمودیم. قربانک همین خیلی یک شخصی خاکسار بودند. ما در وقت تحصیل با برابر یک جای خواندن 5 سال یک جای در خوابگاه زیست و زندگی کرده از همدیگر سبق می آموختیم، مصلحت می گرفتیم و تحصیل خود را دوام می دادیم. قربانک در دوام تحصیل قریب گوییم خطا نمی شود 5 سال سراسی همون کرسی ما بودند، راهبری گروه بودند. خیلی من گفتنم ممکن است دست راستشان بودم. در بعضی موردها مصلحت ها می دادم. تحصیل همین خیلی با موفقیت گذشت که ما از 30 نفر همکورسان 7 نفر ما با دیپلم اعلی ختم نمودیم و بعد از ختم فاکولته ختم یونیورسیته ما را به هر کجا به هر ولایت ها فرستاندند، از جمله قربانک با همراهی همسرشان گوهرای در همین مکتب
qishloqqa muallim va muallima shуда omadan من باشم و ولایتی بخارا راسته در اونجا کار کردم. پس آن از خانه خواهر شادروان قربان حسنов ما به خانه خود قربانکه برفتیم که در آنجا تولد شده بودند. الحال باشد آنجا دادری خوردهشان استقامت میکند. اگر در خاندان حسنов ها акои қурбон шодравон фарзанди сеюм бошанд, ҳоҷи бика хола фарзанди чаҳорум буданд ва онҳо хеле ҳам ба ҳамдигар унс гирифта буданд. Манам мо дар хонадони ҳам бибиҷони азиз ҳастем ки имрӯз синни 70-ро доранд ва бародари азизашон чунин фикрҳои хешро баён месозанд. дар вақтҳои бачагӣ ҷудо инсони зӯр буданд, маъқул инсон буданд, ҳеҷ кира озор намедоданд, дар кори худоашон машғул буданд, баъои аълокати خونده بودن در هم صنف بود کردن قشناق هم تو رهخور بودن پدرم بیم مادرم بیم اکیو دادر بیم خودم بیم رهخور بودن که هیچ مونت حساب ندارد یک از در برامده یک جا برفتیم یک مال حال گفتیم اکیم من جدا نمی شدن من گرفتن نه افتی نه خیزی گفته در قبطلم مهربان بودن اکا جانم بعد یکی ترمش برشان خوندن اینجا به 10 سال خوندن 5 سال سمرقند بخوندن مکتب بود کردن همانجاشون توی کردیم از شهر رفته ینگیمه آوریم قشلاق با اون وقتا ماشین ها کجا بود ماشین های مایده کتی کلینه آوریم اتوبوس های دراز کتی خلق سمرقند یک اتوبوس آدم گرفته توی پدرم مادرم حیات بودن توی دادن ده همینجا اکیمی ینگیم کتی 2 سال اکا جانم ده همین قشلاق کار کردم و باز یک چیز وقتی که حاجی بیکا خاله رو میدیدن هنگام به حولی در آمدن منوره عزیزی من گویان مراجعت میکردن گویا که عالمشون دنیاشون منور میگشت همینطور است خاله جان همینطور بودن آدم دروازه می اومدن می در اومدن تو در منوره هیدا گفت می درن السلام علیکم منوره هیدا هانا که جون ما هیام که جون گفت می برآمدن وقتی که کلانم به ارمیه پدرم مادرم موسفید آزار نمیدادن اونا رو خودشون با چل رفته کار کرده نو یافته پدر و مادرم مایونه من توی کارم به ترمش برآمدیم به پتون اکجانم از سمرقند چیز آورده من برآوردن همینجا انمی زایلین آدمی مهربان بودن کوه برآمده بادوم میچیندن باغ میفرمودیم من زلداره های میچیندیم توتارو میچیندیم مهنتی بودن هم میخوندن هم مهنت همه با یک زایل همه تعریفش به لایق انسان بودن کس همه پدر مادر همه ایل و اقوینی مهربان بودن قربان حسنов چند سالو این قشلاق با کار کرده همه میرش پای کردگی زیاد کرده رفتگی همه حرمت میکرد لایقی حرمت و احترام همه خلق ما بودن آمده اویلیشون که گردی پدر مادرشون و تابستانو 2 ماه 3 ماه دم گرفته میرفتن اتپیس که گرفته پدر مادرشون وای کرده عزت و حرمتاشون با جایشون مونده بعد 2 سال آموزگاری در مکتب 38 زادگاهشان قربان حسنов از سال 1967 به سمرقند آمده تا سال 1969 همچون خادم علمی موزه دولتی سمرقند به کار شروع می‌نمایند. از سال 1969 تا سال 1985 باشد در وظیفه دیرکتوری موزه یادگاری اولغبek مهنت می‌کنند. پس از یک چند سالها انیقترش از سال 1989 تا سال 2009 در لوازم دیرکتوری دیرکسیه تعمیری انسمبل ریگستان و استفاده مستقل از آن کار میکنند. قربان حسنович یکی از معرفت پروران سمرقند بودند. اونکس زیاد از 40 سال عمر خود را برای رواج و رونق فن مدنیت خصوصا تاریخی سمرقند صرف کردن. افسوس که این کس حالا در مابین ما نیستن. بسیار وزنین گپ زدن درباره اون کس نیستن گفتن لیکن کارهای اون کس زنده است. خصوصا سالهای آخر ما در همین مرکز سمرقند سایقلی روی زمین در ریگستان فعالیت بردیم. اون کس رو من از وقتی که به موزه آمده بودم با اون کس شناس بودم لیکن سالهای آخر زندگانیشون 3 سال ما با هم کار کردیم فعالیت بردیم
дар бораи кори илмии Қурбон Ҳасанович агар гап мездаги бошам, он кас дар бораи Регистон, дар бораи таърихи Регистон бисёр асарҳои худро навистанд. Бисёр китобҳо, мақолаҳо, интервю дар телевидение, бисёр намоишҳо карданд. Медонед ме, вақте ки журналистҳо омада дар бораи Регистон сухан медоданд, он кас ҳатман сухани худро аз мадрасаи Улуғбек ёки аз шахсияти Улуғбек сар мекарданд. Медонед барои чи? Он кас солҳои тӯлонӣ дар обсерватории Улуғбек кор карданд. ҳар як санг, ҳар як экспонат, ҳар як чизҳое ки дар он ҷо ҳаст, ба он кас наздик буд, азиз буд. Он кас табиатан як хушфеъл марди комил бошанам, баъзан ваяшон меомад, феълашон меомад, он кас чида карда наметонист. асабонӣ мешуданд ки барои чӣ масалан мо ҳаракату вай намекунем барои талқину барқарори номи Улуғбек ёки асарҳою шогирдою бисёр кӯшиш мекарданд то охири умр дар ин соҳа фаъолият бурданд. яке аз асарҳои охирине ки мо бо Қурбон Ҳасанович ба дунё овардем, ин навиштаҷотҳои ансамбли Регистон, яъне мадрасаҳои Улуғбек, Тиллокорӣ, Шердор. Он кас бисёр ба як хушбахт буданд вақте ки ҳар як навиштаҷот, ҳар як ҳадису ҳар як ояти Қуръон ёки ҳар як шеърҳои бахшида ба он хонда мешуд, он кас бисёр хурсанд мешуданд. чашмонашон медурахшид ки моро даъват мекард ки бо бисёртар ҳаракат кунем, кӯшиш кунем ки ин илму ин маърифатро омӯзем, давом диҳем. Он кас ҳамавақт худашонро ҳамчун олими музеишинос меҳисобиданд. барои чӣ музеишинос? Музеишинос шудан ин бисёр кори машаққат аст. Ин якумаш донистани материалҳои таърихӣ, дуюмаш донистани бисёр комил донистани худи таърих. барои ҳамон дар Регистон бевосита бо чӣ мегӯям сарварии Қурбон Ҳасанович дута экспозитсия шуда шуд. Шаҳрсозӣ ва мероси илмии Мирзо Улуғбек. Ин яке аз дарсхонаи Мирзо Улуғбек шуда шуд ва ҳоло бисёр туристҳо, сайёҳон мебиёянд. вақте ки ман ба ин экспозитсия медароям, Қурбон Ҳасанович ба хотирам меоянд. ҳар як матнро он кас дида биромданд, ҳар як сурат, ҳар як кори усторо шахсан ҳар рӯз рафта аз назар гузаронда, тафтиш карда маслиҳатҳо медоданд. фикри худро давом дода шогирди шодравон Қурбон Ҳасанов Беҳрӯз Маъруфӣ ки имрӯз роҳбарияти ин дирексияро бар уҳда доранд, як воқеаро нақл намуданд. вақте ки дар мадрасаи Тиллокорӣ корҳои таъмирӣ бурда мешуданд, шодравон Қурбон Ҳасанов ҳар рӯз онҷо буданд. рӯзе аз рӯзҳо дар қудуқи 12 метра ки дар паҳлӯи гумбаз кофта шуда буд, сафолпораҳо ёфт мешаванд. нигоҳ накарда ба он ки шодравон Қурбон Ҳасанов бо либосҳои тоза буданд, зуд ба он чуқурӣ медароянд, ба хок оғӯшта мегарданд, валекин як сафолпораи хурдро худ меёбанд. бо як шодии баён карда нашавандаи кӯдакона он сафолпораи хурдро гирифта ба боло мебароянд. аз ин рӯ зери роҳбарии шодравон Қурбон Ҳасанов он рӯз наздики 70 экспонати нодири кулолии даври темуриён ёфт мешаванд. ҳоло бошад баъди тадқиқотҳо мутахассисон ин сафолпораҳоро дар экспозитсияи Тиллокорӣ гузоштаанд. анакнун дар бораи Қурбон Ҳасанов бисёр суханҳо гуфтам мумкин. оиди одаму одамгарӣ, инсони бисёр комил буданд. яке аз як воқеаро ба хотир мебиёрам. як роҳгузар гузашта рафта истода буд. он кас ба он ҳамсӯҳбат шуданд. қариб 1 соат суҳбати онҳо давом кард. кор бисёр буд, дигар буд, лекин суҳбаташон ҳеҷ канда намешавад. баъди ҳамон он кас ба кабинети корӣ даромада, аз кисишон як даста пул бароварда ба он додам. баъди он ки ман пурсидам, он кас гуфтанд ки як касал
хешовандаш яке аз ба шифохона афтида будааст ва аз тарафи моддӣ танги дида истода будааст. Қурбон Ҳасани шумо он касро намешиносед, дигар ай барои худо манам хеле як ҳолатҳои аҷоиб шуда буд. Он кас филологии ӯзбек ва тоҷикро итмом хатм кардан ва иштиёқашон ба шеъру шеърбандӣ, шеъру шоирӣ бисёр калон буд. Вақте ки ман ба он кас савол додам, Қурбон Ҳасанович, барои чӣ шумо шеъротонро чоп намекунед? Он кас ба ман ҳайрон шуда гуфтам ки шумо акҷо медонед ки ман шеър навистам. Чун гуфтам ба якчанд борҳо он кас шеър гуфтам ки дар чӣ мегӯям дар китобу дар мероси шоирои гузашта ин чизро ман надида будам. Аз ҳамон хулоса бурдам ки он кас шеър ҳам менависанд. Анакун ҳозир бисёр фарзандҳои қобил, бисёр духтарою невераҳоро тарбия кардан. Мумкин ин як дафтари алоҳида дар маҷмӯа дар китобхонашон бошад, лекин то ҳол ин барои ман пӯшида аст. Лекин он кас шеър менавистанд, махсус дафтар буд, дигар буд. Барои чӣ? Лекин эълон намекарданд. Мегуфтанд ки шеърнависӣ танҳо мо дар назди дари утоқи кории марҳум истодаем. Мана дар ҳамин утоқ соати 7 тавре ки ҳамкасбонашон мегӯянд, устод омада ба кори худ шурӯъ мекарданд. устод доимо мегуфтанд ки ҳангоми ворид гаштан ба утоқҳо пеши назарашон лаҳзаҳои тарихии аҷдодони гузашта меояд. Ин мизе мебошад ки аз соли 1967 кор карданд ва вазифаҳои гуногунро дар ҳамин ҷо иҷро мекарданд. Ин он дафтарча, он рӯзномаашон мебошад ки корҳои худро як ба як дар он менавиштанд. утоқи корӣ, мана дар инҷо компютерҳои замонавӣ монда шудааст, китобҳо, қалам. устод ҳама вақт ҳаракат мекарданд ки вақте ба кор омаданд ба ҳама кор омода бошанд. Кӯшиш мекарданд ки ягон чиз фаромӯш нашавад. Барои ҳамин ҳам дар инҷо мана ҳамин гуна дафтарчаҳоро пай ҳам гузошта, як корҳое ки ҳамон рӯз бояд иҷро кунанд, онро дар инҷо менавиштанд. Қурбон Ҳасанович устози мо буданд. Ин кас ҳамин хеле одами донишманд, одами бо маърифат буданд. ҳар як барои ҳамин ҳар як ваҷаби ҳар як қишти ҳамин мадрасаҳо ҷон фидо мекарданд. Аз ин кас бисёр мо насиҳатҳо мешунавидем. Ин кас ҳама корба муҳомба ёри расон буданд. Қурбон Ҳасанов ҳангоми суҳбат дар боби омӯзиши мероси Мирзо Улуғбек бо профессор Юсуф Неъматович Абдуллоев баҳсу суҳбатҳои пурмазмун мекарданд. Ҳини суҳбат Юсуф Абдуллоев гуфтанд ки бо Шодравон Ҳасанов оиди миниатюраи 100 сол қабл дарёфт шуда, ки дар он сурати Мирзо Улуғбек, ду фарзанди ӯ Абдулатиф Абдулазиз, Али Қушчӣ tasvir карда шуда буд ва онҳо нусхаро тамошо мекарданд. Нигарон ба Юсуф Абдуллаев Шодравон мегӯянд: мехоҳам мисли шумо ки нусхаи аслии ин миниатюраро дар галереяи санъати Флир дар Вашингтон дидаед бубинам. хело ҳам ин чизро мехоҳам. Зиндагии инсон ҳам тӯлонӣ ҳаст, ҳам бисёр кӯтоҳ ҳаст. гап дар мазмуни зиндагӣ. мо бисёр истифода мебарем ки бораи вақт гузаштааст, умр гузаштааст, вале дар китоби қадимае ки 2000 сол қабл навишта буд ва ном дорад Талмуд, як ибораи бисёр дилчасп аст. вақт не, мо дар миёни вақт мегузарем ва маънош дар ҳамин ки шумо чутур, чӣ мазмун, чӣ ҳаракат, чӣ маҳсул доред дар ҳамин зиндагӣ. шумо даври худатоне ки парвардигори азим ба шумо дода шуд, чӣ хел мегузаред. аз ин нуқтаи назар инсоне ки мо дар бораи ҳамин кас гап мезанем, Қурбон Ҳасанович як бисёр инсони бузург буданд. Самарқанди азим бузургона дидагӣ. мана ба таври мисол моҳи май мо ҳам ёдоварӣ мекунем 100-солаи аввалин академики самарқандӣ, забоншиноси, адабиётшиноси забардаст Воҳид Абдулло, ҳам 80-солаи шогирди академик Воҳид Абдулло, шогирди муносиб, ҳамчунин академик Ботирхон Валихоҷаев. Қурбонака Ҳасанов академик набуданд. унвони докторӣ ҳатто ки номзодӣ надошта буданд, лекин
همین دو اکادمیکی استادانی قربان حسنов باید فخر بکنن که و فخر میکردن که دانش قربان حسنов مثل اکادمیک بود در ساحه خود. این کس یک عبارت است که کشورشناس واقعا هم تو میدونستن که من که آنچه مطالعه میکردم با توجه و حیرت به میماندم. به طور مثال وقتی که اون کس در موزه اولوغبک کار میکردم من همین یک صورت با هم میدیدیم. اولوغبک تقریبا 1442 اولوغبک دو تا فرزند عبداللطیف عبدالعزیز اینجا عائله علی قشچی و همونطور که مطالعه میکردیم این مینیاتور در استانبول یافته شد 100 سال قبل. قربان که به من میگفتن که یوسف نیومتویچ من با شما حواس میکنم که من حاضر نسخهش دیدم لیکن شما به نصیب کرد در واشنگتن در فلیر گالری رواد یعنی گالری صنعتی فلیر شما اصل نسخه دیدید. اینایی من باید نصیب کند یک روز به واشنگتن روم و ببینم. افسوس که نصیب نکرد. علاوه بر این گفته ها یکی از باستانشناسان معروف سمرقند نادر اکرموف دایر به دانش دوستی و وطن پروری شادروان قربان حسنов فکر خود را چنین بیان کردند. اکنون درباره فعالیت استاد ما گپ زدن همه وقت برای ما اول شرف و وقتی که ما در خاطر میبیاریم استاد ما همه وقت ما به حسیات گپ زدن نمیتونیم چون که شخصی که بودن که از آن کس ملک بسیار خصلت ها البته شاگردهایش رو میگذاشت و حاضر باشد اگر یک حسیات هایی که من از خودم گذرانیده استادم اولین بار این چیز است که من همین دیده استادگی ما آبادانی ها من همین موزه بینای نو و رصدخانه در بالا شدگی من آبادانی ها اینا همش اینا سرش یعنی سر چشمش به استاد استادن. این کس برای خودشان خود وظیفه میمونده و برای خود ماندگی وظیفه هاشون حالا هم همش جامعه عمل پشتگی نه. یک آرزو داشته بودن که اینجا پلانتار میسازیم گفته. پلانتار ساخته استاده یعنی برای چی پلانتار ساختن لازم است؟ استاد میگفتند که میرزا اولوغبک یکمین بار زیج جدیده کارگانی نوشتند و از همون زیج جدیده کارگانی تا عصرهای 19 استفاده نمودند و جمعی که همین انسان‌هایی که کارهای در ساحه جغرافی کارها نمودند کارهای دست درآوردند آنها اعتراف کردند که میرزا اولوغبک خدمتاشه. از این چنین من گفتنی هستم که جیمز کوک یعنی شخصی که استرالیا را کشف کرده بود با اثر میرزا اولوغبک استفاده بردش استاد با ما گشته بازگشته میگفته. واقعا این چنین بود که در بحر همون عمان این جیمز کوک و کماندهش بسیار بسیار جانب به کشته می رود و وقتی که آسمان کشوده شدگیش به نگاه میکنن که ستاره های جایگیریش نامعلوم است و همه زیر میکند که اینها دیگر دنیا برفته باشد. همه وقت در خاطر یک چشم بیاد که با یک جدول داریم. این جدول زیچ جاده کارگانی بود یعنی با ترجمه لاتونی. همین ترجمه دیدگی وقت با یعنی ناهید یعنی جنوبی ستاره قطب جنوبی و بودگی ستاره جای نمایش و همون به نیا کرده چخیلی راحت فهمیدن ممکنش نشان داده شدگی بود. ناهید به نیا کرده استاده رفته استرالیا را کشف کردن اینجا خدمت میرزا اولوغبک بود. مثل همین قطره هر یک نویگری ها رو از جایی که نباشد با گوششان شدن هم خوانده فهمن هم حرکت میکردن که جمامت کنن. هم خیلی زحمتکش استاد بودن. در دوام فکر باستانشناس گفتند اگر کسی فکت های نادرست را آید به میرزا اولوغبک بیارد سخت سرزنش کرده تکیه به مأخذ های تاریخی با دلیل ها سخن میکردند. نسبت به شاگردان باشد
бо масъулият буда талаб доштанд ки онҳо бисёртар хонанд, омӯзанд ва бозхонанд. шогирдои ин кас ҳозир вақт ягон теш хория надидааст. ҳаммашон ҷойҳои дуруст ба профессор унвон доранд. баъзе шогирдошон маҷлиси олӣ ба кор карда истодем. ил ҳамаш хизмати заҳмат ҳамин инсон. акнун баъзе қиёси хислатҳояшон гӯям агар ин кас устоз ягон бора як шахс ба ду бор кор намефармуданд. як бор кор мефармуданд, иҷро намояд, боз кор мефармуданд. агар иҷро шавад, боз мефармуданд. ва касе ки иҷрокор ҳаст ва фақат ин кас кор мефармуданд, вазифа медоданд ва вазифаи адо карданаша медиданд. агар вазифаи адо набиёрад, дуввум бора ҳамон инсон ба ин кас вазифа намедоданд. ва ҳам хеле хислатошон буд ки ин кас ҳама баробар буданд. ин каса роҳбарҳо омадаги вақт медид ки якта нимта четба гаштен ҳама вай карда як инсон дасташ ба гулқайчи гирифта истода дарахтҳои бурида қайчи карда гаштааст. меомада нашинохта аз худашон пурсида ҷошнаса директоратон куҷо. ҳам хеле як инсони хоксор буданд. роҳбари театри давлатии драмаи ба номи Антон Павлович Чехови шаҳри Самарқанд оид ба достии оилаи худ бо оилаи Ҳасановҳо ини суҳбат гуфтанд. Вот сегодня день памяти моего друга Курбан Хасановича. Вы знаете, очень трудно говорить, потому что его нет. И в то же время очень легко, потому что таких людей просто мало сегодня. Это удивительный человек, и нам посчастливилось как-то вместе с ним почти что прийти в музей. У нас был один педагог, наш любимый Попов Геннадий Валентинович, это краевед, это настоящий музейный работник, который привил нам, молодым студентам, учащимся, любовь к краеведению, к истории родного края. Курбан Хасанович пришел уже с дипломом, он закончил исторический факультет, но по жизни более 40 лет мы шли рука об руку. Потому что мой стаж работы в музее – это 35 лет на одном месте. Причем я пришла смотрителем зала и прошла этот путь в 35 лет и закончила его, где директор, где зам генерального по науке и так далее. Но вся наша жизнь была рядом. Мы делали выставки, мы делали прекрасные экспозиции, мы принимали зарубежные выставки. Он прекрасно знал, досконально знал всех ученых, все научные труды, которые были связаны с эпохой Улугбека. И вот когда последние несколько лет он возглавлял уже дирекцию архитектурных памятников на Регистане, вот эти знания, которые с молодости были привиты ему нашими учителями, позволили ему уже непосредственно в медресе Теля-Корей сделать великолепную выставку эпохи тимуридов, посвященный Улугбеку, его научным трудам. Мало того, я считаю, что это его заслуга как музейного работника, что он смог сделать музеификацию архитектурных памятников. Вы знаете, это великое дело. Это очень развито за границей, на Западе, в России. И вот с приходом Курбан Хасановича и Клычева, Рауфа Клычевича, который тоже, к сожалению, нет с нами, рука об руку они делали это, они приобщали молодежь к истории края родного, учили их любить историю. И именно вот эту эпоху, которая оставила огромный след в истории человечества. Он великолепный был друг. Это мой друг по жизни. Это мы дружили с семьями, мы прекрасно знали семью Курбан Хасановича. Он знал моих сыновей, моего супруга. Вот. У него великолепная дружная семья. Он обожал свою супругу. Это заслуженный учитель и педагог. Великолепные сыновья и любимая доченька, единственная, которую он очень ждал. Мы все это знали. Мы радовались вместе нашим удачам, нашим победам. И мне хочется сказать, что многогранность его чисто человеческих достоинств, он настолько был предан этому городу, истории своего края, что он с огромной радостью всегда, когда только откликались какие-то выставки зарубежные, он говорил: будем делать, привезем сюда.
بعد این صحبت ها باشد ما راه سوی خانه استاد حسنوف را گرفتیم که این روزی خاطره و قدرشناسی اهل عائله جمع گشته پدر بزرگوار و مادرجان را یادآور می شدند. میگویند که فرزند دوام عمر آدمیزاد باشد. فرزند دوام عمر آدمیزاد باشد، نیروی دل و حلاوت جان باشد. بله فرزندان نبیرگان همین انسان نجیب امروز کوشش میکنند که کار پدر بزرگ را دوام دهند. من در پهلوی من مونیس جان نشستند، یکی از نبیره ها، خواننده صنف ششم مکتب عمومی تعلیم رقم 35 شهر سمرقند می باشند و در دل نیت دارند که در آینده مثل بابا جانشان شوند. اینجا چه خیلی خانه؟ اینجا مخصوص خانه بابا. وقتی من مدرگم به هر روزی بابا اینجا اومده کتاباشونو خونده، من به گفتم میدونم منم کلام شوم بابام برای این تاریخچی شدنی، تاریخی سمرقند دانستنی، هم وست دنیا هم سمرقند تاریخش میدونم، هم به منم سمرقند تاریخش دانستگیم شهر کلام شوم. من بابام برای کلام موزه دیرکتورش میشم. بگذار من همین گونه نیت های نیک که فرزندان نبیره ها عملی گردد. نبیره یکمی شادروان قربان حسنوف خسرو قمرов در انیورسیته تکنولوژی های اخباراتی تاشکند فیلیال سمرقندی تحصیل علم دارد. خسرو گفتند که دائما یک شعر بابا جانشان که آموزانیده بودند ورد زبان کرده می آیند. دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. بابام این شعر گفتگیشون که همینا گفتنی شدن که منبع کعبه به رفته زیارت کردن یک تا خلق خودم انسانی عادی انسان دلش یابی اگر همون کعبه به رفتن که برابر است. از برون هر یک تا انسان هر یک تا و خیش و تهوارای هر یک تا دوست و برادرای دلش یافتن به حرکت کنیتون. همون دوست و برادر اشمان دلش نماند، فقط دل یافتن به حرکت کنیتون گفته نصیحت کرد رفتگی من به 4 کورس تمام کردم. خدا خواهد دیپلم میگیرم. همین این خواندن بیام در آوردگیم به سبب شدگی یک بابام مصلحت دادگی. همین این و اخبارات تکنولوژی رواجلانی که است. یک روز پیش از همین در آمدم خواندم به جیغ زده گفتن بچه اخبارات تکنولوژی رواجلانی که است 21 عصر اخبارات تکنولوژی من تاتوک شدگی انم خیلی جایی وای به اخبارات تکنولوژیش به در آمده خانی اگر پگه دولتمو به خلقمو به در کار کادر شدم بروی از برام هم خیلی خونده برویتون که آینده به وطن به در کار خلق به فایده میرسیدگی انسان شده برویتون گفته. اکنون باشد ما با فرزندان قربان حسنوف هم صحبت میشه. من در پهلوی من نیلوفر حسنوف نشستند که در مکتب عمومی تعلیم نهم از زبان انگلیسی با فرزندان مردم تعلیم میدهند، درس میآموزند. پدر ما یک آدمی بزرگ بودن. من گفتم میخواهم که تو آخری روزشونه ما چهارمایم یا که دادیم بودیم اون کس جدایم فیدوی آدم بودن. خودشون فقط ریگستان میگفتن. آتای ریگستان که بودن اون کس فقط شب روز کارشون اعلام میکردن. شب و نصف شب شامی و یک شامی دمگیری نبود، فقط کارشون اعلام میکردن. تو آخری روز больнице بهم رفتین تلفن کتی از تاشکند ایستاده همونجا указание داده заместителяшون به نبودگی ما معلوم نکنیتون، من این کار هم تو کنیتون اینش هم تو کنیتون گفته همونجا شده. فقط از تگ دل جدا هم فیدوی آدم بودن. هم فرزندانشون بهم همین خیلی تربیت دادگی کار کنیتون اگر بعد از یک تا کار کردن از تب دل کنیتون یا که عموما نکنیتون همون کارا از اودش برایتون اگر از تب دل کنیتون گفته ما به نصیحت میدادن. نکن هر یک تا فرزندم برایش پدرش مادرش ایدئال میگن. برای من هم من که خودم مادر هستم، مادری 3 فرزند هستم، درباره مادرم هم گفتنی هستم که من همین دادیم از یک کوه ایستادگی یک قشلاق آمده همین جبه دیاشون این هم یک کار خدا هم دیگرشون یافته من تقدیر بوده است.
4 تا فرزندنок шудам ва ман гуфтани ҳастам ки ҳар як оилаям ҳамин худамо масалан дадем барин бием барин оила дори соҳиби рӯзғор шудана мехоҳем. Дадему гуфтанд ки мардатон гурки оваранда бошад, заифатон рӯбои ҷамъкунанда гуфтанд. ҳамин дадима гапҳошон то ҳоле гӯшамоба ҳаст ва ҳар замон ман ту ҷамъ шудам ва якдигарро мокатӣ мо дадиман ҳамтуму гуфтанд бием айнтуму гуфтанд гуфта модарамоям падарамоям эслакада мешинем. номи некашон дар қалбои мо дар қалби фарзандо неваро албатта мемонад. додари шодравон Қурбон Ҳасанов Эҳсон Ҳасанов ки солҳои зиёд дар хизмати халқу ватананд бародари худро бо чунин суханон ёдовар шуданд. мо 8 нафар аз падару модар дар деҳаи симтоби собиқ ноҳияи Фориш пасонтар нуратҳои вилояти Навоӣ чашм ба олими ҳастӣ кушодем. дар бораи Қурбон Ҳасанов вақте ки ёдовар мешавем пеши чашматон ҳамвақт як инсони барҷаста, як инсони бомаърифат, як инсони пурдон, як инсони фидоӣ пеши назарам меояд. чунки имрӯз ки байни мо нестанд, ҷисман байни мо нестанд, лек фикран вуҷудан он кас дар ҳар як хонадони фарзандон, дар ҳар як фикру хаёли набираҳо, бародаро, акаҳо, хоҳаро, хешу таборҳо дар кадом як маҳфил, дар кадом як маърака набошад, пеш аз нишаст ҳамту албатта аз акам ёдоварӣ мекунам. барои ман ва кулли авлоди моҳон фахр мекунем ки мо бародар, хоҳар ва фарзандони ҳамин хеле як шахси бузург ҳастем. аким бо баробари шаҳар ҳеҷ вақт деҳаи худро аз хотир фаромӯш намекарданд. дар куҷо суханронӣ кунанд вақте ки дар бораи шаҳри Самарқанд ки аз он кас беҳтар ба фикри ман касе дӯст намедошт, албатта муфтанд ё шаҳри азим ё кӯҳи баланд. яъне кӯҳи баланд ин зодгоҳашон, шаҳри азим он шаҳре ки бутун ҳаёти худ вобаста ба ҳамин шаҳр карданд ва он таърихи ёдгориҳои Самарқанд ки ҳоло ҳаст бе ин кас тасаввур кардан ки барои ҳамин ҳам як тахаллуси отаи регистонро гирифта буданд. 16 сол вазифаи раҳбарии осорхона ва расадхонаи Улуғбегро дар уҳда доштанд. баъд аз он дар давоми 6 сол директори генералии осорхонаи ҷумҳуриявӣ буданд. пас аз он то охири ҳаёт комплекси регистонба раҳнамоӣ мекарданд. дар давоми ин ҳаёт бисёр корҳоро ба анҷом расониданд. ҳамроҳи шогирдонашон ҷамшидҷон маъруфӣ ин қадар корҳое карданд ки ҳатто академикҳо даст нарасондаги корҳо ба даст расида бисёр китобҳои манзур навистанд ки ҳоло дар наздикӣ бояд ба чоп мерасад. мо умедвори ин ҳастем. барои ман шахсан он кас намунаи ибрат буданд. ман ҳама вақт кӯшиш мекардам ки монанда аким шавам, шаҳрба биёям, ман хонам, ман маълумотнок шавам. аз ҳамин дунболи аким кӯшиш кардем, ҳаракат кардем, бад нашудем. мана ба синди 60 омадем, соҳиби ҳурмату иззат шудем. барои ин ман ҳама вақт мегӯям ки ин қарзи абадии ман ҳаст ки ман бояд ки пеши аким, пеши хотири он кас ҳама вақт сар фурӯ биёрам. барои аҳли оилаи ҳамсарашон Шодравон Гавҳар Шарифовна ҳам мудом ёрӣ мерасониданд Қурбон Ҳасанов. подшоҳ моҳон подшоҳ набуданд. ҳатто подшоҳ гуфтан беям баъзан даҳнамон намерафт, чунки худи бародари худамон барин ҳисоб мекардем. додарҳои он каса худи додарбарӣ буданд. ана инҳо оилае ки ташкил карданд оилаи бисёр ба маънӣ ба обрӯ намунавии оила буданд. моҳон ҳатто аз ин ҳаст калонтар бошем моҳон аз инҳо ибрат гирифтан ба ҳаракат мекардем.
همه وقت من فرزندایی که به پدر کلام کردم وقتی که من فرزندهای به شوهر دادم همه وقت اومده سری معرکه و سرداری میکردن، مصلحت های خوب میدادن، دخترها یک چیز به جیغ زده همین مصلحت های نغز میدادن. گوهر خواهرم نباشد بسیار یک زنه که کم گپ وزدی یگون تو هوا بلندی کرده نمیگشت. در اولش در من اونجا کار کرده اومد در رای قشلاق، بعد از اون در مکتب رقم 8 شهر سمرقند اول معلمه صنف‌های ابتدایی شده کار کرد، بعد از اون در صنف‌های بالا هم معلمه شده کار کرد، بعد از اون تا آخری نفقه برآمدنش مدیر علمی کارهای صنف‌های ابتدایی شده کار کرد. حالی بعضی معلماشون دیدم اونا میگوین که اون کس خیلی بودن، همین خیلی مهم بودن، نصیحت میدادن. کم بوده همه یگون بار برآمده مجلس به نام گفتن، فقط خودم از تیکک جیغ زده کم بوده همه ما گفتن، انا راههای نغز نشان میدادن. همین خیلی یک عائله نغز اینها تشکیل کردن که من اکنون حاضر دیده استودیم که بچه‌های هم همین خیلی عائله تشکیل کرده استودین همه‌شون. من همین میخوام که الهی بچه‌هاشون هم همین خیلی عائله اهل صالح شون، انا تا آخری عمرشون همین خیلی کاربری کنن مانند پاچون و گوهره. روزی خاطره و قدرشناسی نبیرگان شادروان قربان حسنف آن شعرهایی که یک جا با باباجانشان یاد کرده بودند قرائت کرده دادند. انیس میگفتم مایدگیم به نوام انیس موندن و همه وقت من شعر یاد دادن یک تا مایدگیم به تولیه ایسم و همون شعرشنا حضور خوندن میتیم. انیسی کنج تنهای کتاب است، فروغ صبح دانای کتاب است، بهتر ز کتاب در جهان همکار نیست، در جمکده زمانه همخوار نیست. بابام فقط بابام گفتن کتاب خونیتان دانا آدما شویتان. من آینده میخواهم که خودی بابام برین شده خلق به خدمت کنم. بابا جان عزیزم، عزیز و مهربانم، شما را خیلی گاه من از یادم نمیبرارم. وقتی که بابام اکار میامدن من هر فقط بغلشون بشته جای ریخته میدادم. بابام مایدگیم به من شعر یاد داده که آلوچه گلی بادام، من دختر رکی بابام شته چای نشتن، من چای ریزه که بابام. من مکتب بیام اگر بابا من اچوش میکردن دختری اصلا میگفتن خیر رکته برجم با من با هر فقط تخفه میدادن. یکی از فرزندانشان خورشید حسنف از اولی به نوارگیری برنامه تا به خاتمه آن در تشکیل نوارها آید به حیات و فعالیت پدرشان یاری عملی کلان رسانیدند. در نزد قبر پدر و مادر با چشمان محزون و دل غمگین ایستاده به دور دورها می نگریستند. خاطرات گذشته را یادآور می گشتند. هم اهل عائله که فرزندان نبیره ها خویش و اقارب هیچ وقت از خاطر فراموش نمیکنیم. من امروز سال 12 این جشن نوبتی خاطره و قدرشناسی که می باشد، من به فرزندان برادر عزیزم خوشبختی، صحتی، سلامتی می خواهم که همه وقت با پدر و مادر عزیز خودشان مانند باشند و فرزندان و نبیره های خود را اینچنین تربیت کنند. کار پدر را، کارهایی که به انجام نرساندن البته فرزندها نبیره ها دوام میدهند و میخواستم بگویم که بگذار گورشان پر نور باشد. ما همه وقت در خاطر میداریم و هیچ وقت از خاطر فراموش نمی‌کنیم. ای پدر جانم، من تو را از جان شیرین دوست‌تر دارم. به خدا ثنا بگویم تا تو را دارم. از دعای تو بی سبزم ای بزرگوارم. ای پدر جانم، از همه خشم و خطر باشی نگهبانم.
از همه علم و هنر کردی خبر دارم خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم ای پدر جانم از همه خشم و خطر باشی نگه دارم از همه علم و هنر کردی خبر دارم خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم سر و رویت را ببوسم از دل و جانم من تو را در روی تختی شاهی بنشانم گر دعایت را بگیرم در نمیمانم گر دعایت را بگیرم در نمیمانم ای پدر جانم من تو را از جان شیرین دوست‌تر دارم به خدا ثنا بگویم تا تو را دارم از دعای تو بسبزم ای بزرگوارم ای پدر جانم از همه خشم و خطر باشی نگهبانم از همه علم و هنر کردی خبر دارم خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم ای پدر جانم از همه خشم و خطر باشی نگه دارم از همه علم و هنر کردی خبر دارم خاکی پایت را به چشمم سرمه می آرم ای پدر جانم ای پدر جانم ای پدر جانم Дай Бог, чтобы им долго он жил, если bağrımda sıksalanıydılar, hammandı bağrımda bozsalanıydılar, это есть ilk Amma, şuma bu selameti ve talabam, rahmat bana hürmet gerekir, ya umur hürmet edin.